been through every test. In no place did I expect one of our marriage tests to be a pandemic surviving through a pandemic. Nowhere on earth did I think I would have to do all those, and I feel like we passed it. So, and I mean, Dave's a little quieter than he was before it started, and, you know, a little more, and definitely needs his man cave time, but... I don't know if it's quieter, just can't get a word in edgewise. I feel so nervous. Right? When you really... Yeah. Recalculating. Turn left on Queensway East. Grabe ako pagtambok eh. As in, di na ako magpa-picture, di na ako magpa-video, wala, dugay na kay ko kagita sa akong kaugalingon. Yeah, karon nawa nagyukoy liog, as in lipo na kay ako naong, lipo na ko daan og naong sang niwang pa ko. Yeah. Karon didako pa jud. Resi oy. Rishi, oy. Hala, di ko pwede malate ha. Dating aning kuan ha. First day sa work, malate ka. Ka-perfect ba? Kilometers. Turn left on Bixie Road. Anong hihinay mo na siya? Nakasunod pa ito sa basura eh. This is the Canadian life. Chikaw nakita sa traffic light ni Agreto. Nga. Nga. The speed is 60 guys, pero ang kaning mga tao dire actually more than 60 ang ako speed, pero tawa nagburag. That's why kung mag-drive ka, defensive driving yun, like di ka magpakaswito kay mas daghan swito. Maswito sila. Nga mundo ka. Oh my god. Nag-drive pa ko last ko. Oh my god, I can't be late on my first day. I can't be late on my first day. What the hell am I doing? This is so frustrating.
maabot. May probation pa ko guys. Pwede na. Pwede design na. Pwede design na. First day late. Chak na dayo. Bugaan. Nagyod. Yan ang tamag sig chika bi kay nangataan eh. Pwede magkiat. Laban ta laban. Pidugay ka ayaw ko mag-drive. Ang siguro ko. Kulbaan ko ha. 7:50 na. 10 minutes and I'll be late. I have to be there on time. Hala. Nag-80 na ko guys. In 700 meters, turn left on Dixie Road. Tabangi ko Lord. Lord. Habda ko. Oh my gulay. Panic mode na guys. Turn left on Dixie Road. Sige, left ha. It's never enough. Lights are at half-mast at City Hall. Really, our City Hall right across the country for the day today. And around 2:51. 4.5 kilometers. Keep right to Dixie Road. Hala, right niya. Nako sa left mo diin na sa right na. Wa na late na jud taan eh. Oh my god, 7:50, 10 minutes guys. Am I gonna make it? I hope so. I don't even know where I am. Yes guys, I don't know where I am. Nagsunod ako sa GPS. So may siya turn right pud ko. Kay bawasan ko dapat. So where GPS aw nga. Na sila padagan guys, ug ako sila sa bayan na nagutsinta na. Grabe. 60 kilometers per hour at the guys. Kalig di aning mag-vlog nito magsikag istorya sa imong galingon. Murag buang. Di na ko kakita sa traffic light. Uy, kaluyan lagi ko sa Ginoo taon nga. Dili siya red. Sige ka ko kuan. Hala 7:52 na 8 minutes guys, malate na ko niya 3 kilometers pa. Pwede ba na? Di lang gyud ko pa traffic guys. Di jud pwede ma-traffic. Kahinay nila mag-drive. Gidoy yung kus panahon. First time maguna ko mo-drive og buntag, kalimot mo kung nga rush hour. Ang naniron. Abi na ko ka ng merge. God, 7:53, 7 minutes guys. Kaya pa ba?
Kung anong nihinay man ka, what is the meaning of this? Kalit si ani niya, uy. Pa guys, 7:53. Agoy, ginawa ko malit. Sige, pataan eh. Saan to eh? Two kilometers. Kulba anak ko ha. My kulba, my heart. Laki, grabe ako kulba. Di pwede malate guys on your first day because first impressions last. Tinuod yun na siya. The only thing people will remember from you is the first day and your last day, whatever happens in between. But first day and last day you have to be good. So na-stress ko guys. Stress is real. Oh my god. Tanga raman ko eh. Wala, na-stress ko guys. 5 minutes guys. Di ko pwede ma-late as in I cannot. Tawagan ko ano nila ba? You're fired. I cannot. Thirsty ko as in my heart is beating. Go. Wala, uy, kadimalas pa na ko. Ingan makasunod man kong ingan ni, uy. Uy, 900 meters, turn right. Wala, 4 minutes guys. Asa naman ko eh, ginoo ko. Oh my god, 8:02 ko maabot guys, as in late. In 500 meters, keep right on Dixie Road. Arrival at 8:02. Shit. Keep right on Dixie Road. You can't be late on your first day. Oh my god, I can't believe this is happening to me. Labay ko niya ako cellphone. Laki 3 minutes. 3 minutes. Digapin na ako na kung saan kalipon. Kaya gamay ni siya. 2 kilometers. Turn Na-stress left ko on sa ako now. Arrowhead Na-stress Drive. ko sa first day sa work. Kuha. 70 kilometers na people. Hello. Oh my god, I need to turn.
700 meters, turn left on Arrowwood Drive, then turn right. Turn left on Arrowwood Drive, then turn right. Lapas man ko guys. Oh my god, I cannot. 8:02, 7:59 na guys. 7:59 na pakus karsada. Yang sakyanan di mahurot. Chatis. Ay, ganoon ko. Na-stress ko. Something inside is telling me na mo left, muli ko og left, pero ayaw na lang yung kumpiyansa. So ko ang nasa kulikod kaya kumuliko. Liko eh. There is a left turn signal. Mabangga ko siyang bayad dili. Ana na diri sa Canada guys. Turn right. Sa Canada guys, di ka magpalisang. Stand your ground. Kaya ganahan niya sila lisangon. Takita 1 mga Pinoy. kilometer, arrive at 1177 Kamado Road, on the Kita mga right. Pinoy, mga lisangon. Mapahiugsanon. Sila mapagmataas. Kuan mo anong batasan sa alta. Tamang mga yung anak, mana sila. Batasan yun na nila. So, dili ka pwede nga magpaluya-luya. Imo yun, tupngan ako eh. Dili. Mo yung ko nga oy. Sige kagyaw-yaw, alas 8 na late na ka oy. Uy, kasapan yung kurang first day na late. Peste. Stress ko guys. Pwede dyan na. Abot na ko. Arriving at it on the right. My new workplace. And you are late.